It's a very special day because nangiyabona nje ukuthi hayi insizwa zami impela sezihlangene zonke naseyikanje hayi kulekane ayekho into ezokwenzeka ngaphandle kokuthi nje sobe sibhekene so lesibonele into eshisayo. Right now we're talking about a very special guest because we have a very special treat for you. If you can recall a KZN last year, yazi Mr. City crossover midnight last dance hayi ndanto mfethu nami yazange ngikhona nje lezi ke lapha ngoba kodwa ngoba phela yathi bese umuntu ngathi umntwana. Then I realized ukuthi no man, he is the king of Mascadi and udla namhlanje umthandeni lapha mfethu mina ngakhuluma ngisho omningi ngenzeni but welcome ngalize ngijabule namhlanje ngikhuthaza ukuthi one ushaya amasinging with amapiano artist. This is the first one. Shayana eno ulwano. Yes. Shaya amanamba afumathi. Bathi abasebenzisa lekusila nxa futhi okwathi manje nomcebo futhi amanamba agijima. Manje usuphethe into ehamba ngamagushi akazi thonde egushi ehamba namahu futhi 1 million views. Wovela kahle. Sure. Ngimbona nje omncane oqaqane wazibukana let's share it asibesinkomba emakhaya share it isithunya sidalile manje sinika ukuthi ngiyobona umphuzakala bashashakala bashamani ngiyobheka amahithi microscope hapa moja ya microscope amapiano ukona kodwa kwenza sekushaya into namanye hayi noma lovelela uzothola namhlanje ingakho na ngoba thina ababunisho into esizoyenza ufuna ukuthi nje sikunike amafaba awusithatha yes yazi indodana waphathi ayiphathi imali but ke kuleyo yona kumele ube ne-exception ngoba i-quality kumele sibonge ukuthi i-quality. I was surprised when ngibona we-match le-celebrity games lokhona Mascadi lokhona i-hip hop obizulu khona i-gospel odumi ukhona odira yeah usafazekile no ama-games lawa asuke enziwa kwethu la awusiza kwezinto nababelele bazahlanganisa abakwethu kodwa engakusho ibhola ngiyazi ngithatha la manje kodwa ngokuhlonipha isihlalo sami ngisolomina ngiyinkosi so njengombona nje amabhithi yona information yona ebese kuba khona izinto engayibona ukuthi ngisazenza ibhola lihlala njengoba nje ukubona isokile mina ngilele ijongo ngile manje namajongo wonke amajongo bensizwa engisuke emakhaya osuka egoli ekhaya usuka wona kunomile usukile uye kwelinye into mawufike entombini first year befaka iskindi hawu so ngeke senze formula because key shop Mascadi and real key yeah no definitely lokuthatha amashance la isikhathi esiningi angiyeke umuntu ovela fela noma abantu abaningi baze bangazi ngoba sekukhona akuse khona iPLC sishaya amahithi amashaya akahle kade vele nje ayi nje yeswelka amajongo insizwe esemakhaya siqoka nje lapha nama-sponsors yabona nje ukuthi hayi uyabona ukuthi ayiyona leyangane yabongane khona leyo ndawo leyo kuyibelanda khona leyangane yamamaduluza yawubona uyabona njengoba uyibeka kahle uze sihlaleni sakho sokhosi Mascadi uthathe Mascadi because when you think about it, back then, uba bhimuzi wayesama that's what uhlanganisa ne-hip hop yabona now ufile wena wehlanganisa nopiano phase nokuya afro soul right manje iguchi
njengoba usukhuluma ngo-Italy ukhuluma ngani ukoti lo ukhuluma ngakho sikhulume ngale ngoma ukuthi i-vision yayo ukuze ukuthi umhlala noma isihlanganise isibonde into kanje ukubona izokuchazela lapho lapho isebenza kuba ngaba decision isikhathi angifuna i-personal mission phakathi kodwa kuna similiti ishuthi isithunywe sansi ukuthi uma ngithola ukuba so thina uZulu sathola ukuthi senza abantu wenza sure but njengamanje njengamanje khona ibush sibambe ithi esebenza ngayo ukuthi bakwethu bazosebenza ngayo because ukukhuluma ukuthi i-power not war but when it comes yes but makhona amabhinqa inkosi umaskandi amaskandi powerful sure so ngikhuluma kanjani ukuthi bashintsha so wasengithi so so akaze choose i-team isebenzile leyo ngoba nawo sikhuluma manje in the past 24 hours 1 million views so uma shuthi ngoba inhlanhla yakhe ukuthi choose ngoba ngithi no awuthatha nomntwana inhlanhla ukuthi umntwana lena onothando uthandisela kodwa iyimisela iwa ofuna ishaya uchiwe ukubona abantu kusakazana ukusakazana phela yazi ngiyafisa ukuthi ulethola nje manje isikhathi sonke nje siningi ukuthi sihamphele yonke manje wethu from the yazi ukuthi uma usishayela impela 1 million but ngiyazi ukuthi sikholele implan zaphezulu ngoba phela awuvele relax nje yawazi phela 2 million manje isiso sami ngoba phela isifiko 3 million ngiyofuna isa ukuthi push i-fixed values ahlala ngizoba i-push izoba over 50 million and baba noma athi socabanga ukuthi after this because nayo leyo i-hit wayona isindlulile usuyithikile leyo kwabelethele ngeke baba so in the ukuthi mhlawumbe ishayele khona policy shekisetshenziswa into enza shekisetshenziswa shekisetshenziswa mina ukuthi because ukuzwa nje ukuthi student settings Isso, kunjani azenkosi yethu bakwenzeke inkosi yethu le ithe bona ngala mabandla likade ngathi nzima kakhulu yabona mina ngithi student settings amisho settings yona yabona advertising settings kodwa manje student settings ngisho ukuthi thina masikhuzela into so mangithi kushilana bese ngithi besidla imali ekubisa nje imali phela esokuzile yaserenke bayamusuna ngala leyo esokuzithiwayo ngiyinsizwa mfowethu lapho ngikhombisa ukuthi thina sinamazwe ukuthi kangakanani futhi sinothando kangakanani sikwazi ukuthatha imali yesokisi ngiyithengise imali yesokisi ngama-100 nama-50 rand akhona kube yona bazobakhipha ukuthi ungathulile kanje ngenxa yokuthi ukujabulisa iy'manga ngithele hayi khulumela inkosi elizweni kama baba mina nje esingakusho ukuthi qhubeka umsebenzi wakho omuhle siyabonga kakhulu Others family akazi ngisafuna ngithile ngiyalizwa ngikhulume ngoChris Brown ukuthi letha kuzalana ivala kancane ayinkosi yethu emabhengu iphethe babili yayisayela into zakhona lezo hlala nathi ungayenda sizabona